masibingelele masibonge kubahlabeleli baseNazaretha sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcweli siyabingelela indawo ngeendawo la nilalele khona umsakazi nanda 88.4 FM sibingelela umlaleli nomlaleli esithembe wonke umuntu uvukile wayesiguqweni sika 4 o'clock nongelona iNazaretha no iNazaretha mosuvukile nje phela into yokuqala ukuthi uvuke sibonge umdali sibonge omdala weinsuku sibonga ukusigcina kwakhe size sivuke into yokuqala nje leyo sithi masivuka sivuke ngayo sivuka sibonge ukuvuka akuyi ngokuthi uyiNazaretha noma yilona iNazaretha nje kodwa into ekhona nje ukuthi siyabonga kosidalileyo ukuthi sivuke njengoba sibonga nantambama futhi masesilala siyabonga noma sivuka siyabingelela uThaboka Sambothi lobingelelayo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule ekuphakameni oluba njalo ngamasabatha 4 to 6 kukhumbuleke emlaleli ukuthi njengoba ulalela inanda 88.4 FM uma ungayitholi kula uthi usavakashile uwazi ukuthi uvakashile usuyitholi la emsakazweni ayidonsi ikhona i-app yenanda 88.4 FM yakwazi ukudownload i-app usithole kwi-app uma ungazitholi na kwi-app ubone ukuthi no nayi ne-app ithanda ukuthi hayi angihlulekile ukudownload ifoni yami igcwele isenaso ispace sama-app ke faka idatha lakho uzoyithola inanda www.inanda 88.4 inanda FM ukwazi ukuthi uzosithola lapho live usidonse live usitholeke kuinanda FM kwi-website stream live kwi-website usithola noma ikephi umhlaba wonke noma ungahamba izulu qede noma ungahamba umhlaba uqede kodwa uyithola inanda 88.4 FM ukwazi ukuthi uthole uhlelo usikhumbule ekuphakameni sikhona usikhumbule ekuphakameni Facebook page uzosithola lapho ukwazi ukuthi ucomment emakhona icomment ofuna ukuyishare khona uzosithola ku Facebook page inanda 88.4 FM nanjengoba uhlongwane sesiyambona ababuhlongwane eNewland East siyabingelela ababuhlongwane siyabonga uzosithola ku YouTube sikhumbule ekuphakameni uzosithola futhi nakhona uma kukhona mhlawumbe ukuthi uhlelo lukuphuthile uyakwazi ukuthi ulandelele nakhona uzowafica ama-video ufike uvula khona ukwazi ukuthi uwathole siyabona sekukhona nje ababili abathathu esivuka kanye nabo-ke manje khayelihle Nkosi Gukumdunge uba omunye la kusikhumbule ekuphakameni khona omunye wesithathu Gukumdunge ukhayelihle Nkosi siyabonga Mtshokotshe siyabonga siyakubona la kusikhumbule ekuphakameni singena ke ohlelweni manje angihambi ngedwa njengenjwayelo ngihamba nomfundisi JS Mhlongo ngicela ubingelele mfundisi siyabingelela kubo bonke abantu abalalele lolu hlelo olula kwinanda FM oluthi sikhumbula ekuphakameni ngemini yesabatha esayenzelwa umenzi wethu namhlanje kule mini yesabatha sikhuluma ngokuthi bese thweswe thina inkosi ijoka lemiphefumulo yethu savuma salethwala singephinde silethule ngicabanga ukuthi isihlabelelo leso sika 85 uma ngaphazami sizosho njalo namhlanje sithi bese thweswe thina inkosi ijoka lemiphefumulo yethu namhlanje sizokhuluma ngokuthi ke liyini leli joka lemiphefumulo yethu uzuzani ngokulithwala uzufike la kuyiwa khona nalo ulahlekelwa yini uma ulethulile ungakafiki sizokhuluma ngaloko namhlanje kakhulu ke mfundisi usuyindlalela indaba nebazoyibona nakhona lapha ku Facebook isho njalo iposter ethi ijoka lemiphefumulo bazokwazi isihlabelelo 211 hayi 58 258 sizobe sesikhuluma ngokuthi uma uzokwazi kuyisola emveni kokukhuluma ngaleli joka lemiphefumulo yethu kufanele uthini ngobe into ebalekile leyo umfundisi oyithintayo namhlanje sabantu abangenakho kuyisola sabantu
abangafuzanga uDavid njengoba inkosi ilanga ikisho ithi busisiwe lowo muntu ungabalelanga isono kuye njengoDavid. uDavid kwakuyinkinga yomuntu. Sizokhuluma ngaye kakhulu futhi incwadi eziningi esoyifunda zikhuluma ngaye uDavid. Umfana kaJese. Sizokhuluma ngaye engalilahla iJoka. Elukholwa. Insizwa eyayithi noma yonile kodwa iyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ngizoyilahla kuyena. Ingasho ukuthi ngoba sengonile sengowesona. Ngoba sengonile sengowumnikazi wokona. Yayithi misi yonile ikhumbula ukuthi khona okuhle ngake ngakwenza khona okuhle akangenzela kona. Yebo. Iyayizazi ukuthi kwabani. Ungafani nokuthi hayi vele hayi vele sekunje hayi angisale seyilima zetsheni hayi wayibuya abuyele kuJehova. Wekhumbula lamazwi athi noma izono zenu ziyibovu njengegazi kodwa uma nisondela kumina ziyawuhlanza zibe mhlophe njengeqhwa. Wekhumbula lokho. Indaba esikuye mfundisi indaba yokukholwa iyinkinga ngempela ngoba njengoba sintu uDavid nje ukukholwa kuchaza ukuthi njengoba sengithe ngiyayikhetha inkosi ekuphakameni sekuphelile ukuhlupheka yonke izinto seyizohamba ngendlela efiswa yimina. uNkulunkulu ubuya kufaka esikalini nje afuna ukubona ukuthi ngempela njengoba uthi wena mawufunda mfana kaSambuthi ekseni uthi namhla yenze isivumelwano noJehova sokuthi ngikuhlala endlini kaJehova kuze kube kupheleni kweinsuku zami. Othi ke ngibona ukuthi ngempela lento osukuyisho ngempela usuqinisile yini athi ukuthumela ngale izinto ezothi ukukunyakazisa zibone ukuthi uzothi mawunyakaza ubheke kumina yini noma uzothi mawunyakaza bese ukhumbula emuva la uvela khona bese ubheke eceleni. uDavid ke zazi ukuthi mase zimnyakazisile angabheki eceleni akafuzanga indodana yakhe eyayibuya yenza ezinye izinto yalandayo yonke into le yayifaka ezweni yakhela ngisho abafazi iThixo ama-altar iThixo kodwa uDavid yena cha wayiloko emile nje ethi cha yena nje yena ubheke kuJehova nje kwaphela. Injalo le ndaba ake ngisifundele isihlabelelo 2:11 esosebenzela phezulu kwaso namhlanje sithi bese thwese la kukhuluma umuntu uyalalela kukhuluma abantu asebethathe indlela kaNkuluNkulu bese thwese thina inkosi Ijokwe lemiphefumulo yethu savuma thina salethwala singephinde silethule lingukuphila kwemiphefumulo yethu liyindlela yemiphefumulo yethu noma sifa noma siphila singephinde silethule. Qiniselani webakhonzi mnikeni isibindi yize lona liza lodwa noma sekunjalo. Yize lona liza lodwa noma sekunjalo. Angazi noma siyayizwa leyo ndawana. Angazi noma siyayizwa lethi lingukuphila kwemiphefumulo yethu. Isikhathi esiningi uma sikhuluma ngokukholwa sibabaza ukuphila kwenyama. Asibabazi lokhu okuyikona esikungenele ekukholweni. Ijoke silithwele alilona ukuphila kwenyama yethu kodwa liphilisa imiphefumulo yethu. Uma ke imiphefumulo yethu iphilile ukuphila kwemiphefumulo kufana nokufika kwamasizini esihlahleni sikade simunca amanzi ezimpandeni zaso kuthi makufika isizini yobusika komisa siphile ngalamanzi kade siwamunca ngezimpande. Bufika ubusika buze budlule singayangu ekuthenini ngoba naku angisenawo amanzi eke ngizame eceleni. Ngakho ke nathi ijoke esilithwele lifuna sisebenze kakhulu isikhathi sisekhona sivikele isikhathi sokufika kobusika sobunzima ukuthi lifice ingane iphila ngaphakathi
noma sekukubi kodwa ingane engaphakathi ephilisa umphefumulo ibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Ingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu khona, mina ngathwala ijoka. Eke ngikhulume ngendaba kuthiwa uJesu ukhuluma ngemzekeliso kubantu abanhliziyo zilikhuni. Eke ngikhulume le ndaba eyenzeka ngelinye ilanga komunye. Ethatha indlela eyezulwini. Wayesasithwala isiphambano ehlombe lakhe. Kuthiwa wahamba sasindi isiphambano. Wayeseyacabanga. Endleleni ehamba kwakukhona abantu ababemile. Bembone ehamba babangakaqali bona ukuthatha indlela. Abanye babezilingo endleleni ahamba kuyona. Labantu ke abanye babo babephethe amasaha bethi buku uphubhile lo. Ukube ngiyimini ngabe ngiyatsheleka isaha kulabantu abaphethe amasaha. Ngithi kusinciphisa mhlawumbe singasindi. Ngoba kusemqongo ukusithwala. Ukuthi sinciphile noma sinjana kusemqoka. Kanti lithi izwi lingekuphila kwemphefumulo wethu. Asikho isidingo sokusinciphisa lesiphambano. Lensizwa ke kuthiwa yahamba endleleni yezidala siyasinda isiphambano. Yayisitsheleka kulaba abaphethe izinto zokunciphisa. Mayisitsheleka abayinika into yokunciphisa isiphambano. Yayisisika emaceleni, yasisika phezulu, yasisika naphansi. Yayisisizwa ukuthi sesiyilula manje. Ayibuzile ukuthi njengoba singaka nje lesiphambano sichaza ukuthini. La ngiya khona siyokwenzani. Ngakho ke imithetho oyinikwe uNkulunkulu ungaphuli nowodwa. Ngoba mhlambe lo uphulayo iwona oyokubamba mzwanuwa. Ngoba mhlambe lo owuphulayo iwona obekela ukuthi mawusufika engozini bese kuba iwona okubambayo. Mhlambe omncane. Ngoba sazi ukuthi thina khona imithetho emincane. Mhlambe lo udelelile. Mhlambe lo wokuthi njalo ngo9 vuka uhambe uye enkonzweni yeSabatha. Wena uthi kulungile ngovuka ngo1. Usukhohliwe ukuthi akushuwa ngolutho ngo1. Umthetho uthi uma kushaya insimbi yesishagalolunye okuyihora lokuthandaza anokuya ngiyobe ngikhona kanye nani. Asho njalo amazwi kababa omkhulu. Bese uyakhohlwa wena ngoba uthi bazobe bekhona abantu kuzobe kuseyinkonzo. Kodwa awusabuka ukuthi le kuthiwa ngo9 angibe khona. Kungenzeka kube yiyona eyokubamba usuhamba entanjeni encane. Nalendoda ke yasinciphisa isiphambano. Yayisifika lapho uwela khona ngasi isiphambano. Ngoba usithwele nje isona esiyoba ibridge lokuthi uwelele ngaphesheya ezweni lokuphumula. Yayisihamba ke le ndoda. Misifika la kufanele isithule khona isibeke. Mayisibeka isiphambano sifikeleli ngaphesheya. Yayisiswela amandla sesisiwela phakathi emanzini. Yayisibuza ukuthi hawu bengisithwele isiphambano kodwa ke manje sangabe sangisiza. Kuthi umhlangabezi oye ngaphesheya komfula. Wayesethi akukho inokusikile kusona. Yathi le ndoda besisinda. Nginciphisile kancane. Yayisithi ke le ndoda engaphesheya ibizwa umhlangabeza. Sengizawubuyela ngedwa la ngiya khona. La bengizokuyisa khona. Yayisimvezela ubuhle
la bezowelela khona eweliswa lesiphambano wakhala engasekho amandla isithi ke le ndoda akanti wena wahlabelela wathi bese thwese thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu ulikhipheleni ijoka lakho akusaweleki indlela zakho ayiqedwa zokuthanda umuntu ngithi ijoka kanti indlela yokuthandwa wena unikwa lesiphambano indlela othandwe ngayo kuthiwa isihluleka ngamsawelela ngoba isinciphisile endleleni ngoba sisinda sithi isihlabelelo noma siphila noma sifa noma siphila ngokusinda kwaso asisithwale noma kusibulala ukusinda kwaso asisithwale yaba njalo nendaba yokwakhiwa komzi wasekuphakameni kuthiwa ubaba mkhulu makho umzi wasekuphakameni ngoba umzi wokuqala wasekuphakameni wakhiwa ngeingodo kuthiwa kwakhanjwa kuyogawula kude kwagawula ehlathini elalikude kakhulu entanda la kwagawula khona sokwakhe umuzi uqhutshezwe kuthiwa ke bahamba labantu awukwazi ukushayisa kungabusisiwe awukwazi futhi ungahambi naye kuthiwa naye wayethwala ingodo akhona amafoto la ekhona baba mkhulu elithwele la ehlombe ugodo ileso sikhathi sokwakhiwa komzi wasekuphakameni kuthiwa bahamba kuthiwa zaqala zakhala ezinye insizwe lathi hawu lo msuthu wagcila zakhulu amabhunu nathi usecabanga ukuthi izisebenzi zakhe manje kwaphela ukukholwa abazi ukuthi lolu ugodo oluhleli la nje lwenzani endleleni abazoyihamba njengoba babethwele ugodo lokwakho umzi oyingcwele kuthiwa kwahamba adabuka amabhantshi abanye kuthiwa bakhipha amayembe abo bawagaca emahlombe ladleka iyembe kuthiwa abanye yazi yangena enyameni banesikofu enyameni ehlombe kuthiwa la idla inyama ugodo lokwakho umzi wasekuphakameni kuthiwa kwathi mukufika enyameni abanye bathi hayi ngeke sesiyahamba kuthiwa babekezela abanye ngoba lolu ugodo ababelithwele kwakufanele ludla inyama luze lithola umphefumulo bese lifaka amandla okukholwa emphefumulweni kuthiwa babaleka abanye babhubha ababalekayo kodwa babekezela noma solungena enyameni sokunesikofu kuthiwa baphila impilo yanaphakade ngoba inkinga lento njengoba ngike ngalinganisa mfundisi ukuthi uma ngithi ngifunda lapha ya umthandazo wokuvuka umthandazo wokulala zonke izinsuku namhla wenze izivumelwano sokuthi yokuhlala endlini kaJehova kuze kupheleni kweinsuku zakho kodwa kuthi makufika okuncinzayo ngicabanga isangoma la ukhona umama othile ozongisiza sengikhohliwe uNkulunkulu lo ngikhohliwe manje ukuthi ngimema amaNazaretha akwawona ngisawacabangi sengicabanga ukuthi manje angame nami ngiyofuna amakhathakhathana ngame lezi zinto athe ushembe hayi uyasikhipha kuzona kanti angiboni ngithi mina ngiyofuna usizo ngiyogcatshwa ngeinsizi uyalizwa negama lithi insizi ngiyofaka insizi mina ngiyayilanda ngiyayikhokhela ngivume lapha ngoba ngithi hey nayo into yangincinza bangicabe bangifaka insizi mase bengifakile lezi insizi nayo ke indaba usizi phezukwami sengifuna yena futhi lo shembe mase lingibalele selungitinyela azongikhipha osizini angisasho ukuthi cha lezi insizi ngahamba ngayoyithenga mina ngayifaka mina ngayikhokhela ngobani bese ngikhohliwe ngincinzwe nje into encane zithini insizwe zithi hey wasilanda seyihlalele wena wasikhiphela imali uthi umvangeli umkhize wasekhangela uthi ngelinye ilanga uthi ngangiphatheke kabi amakholwa ekhipha umajola esasisebenza naye esitolo senkosi emkhiphela ukuthi udla imali yenkosi eyitolo uthi esekhishwe umajola
uthi ngahlukumezeka emoyeni ngikhuluma ngalo njalo ijoka lomphefumulo ukuthi imali ulithwele noma uthi usumaphi uthi ngahlukumezeka ngathi mina ukwanti amakholwa nje uthi ngahlubuka uthi ukuhlubuka kwami uthi kunye ngakwenzayo ushemba athi akungenziwa ngagundi ikhanda uthi ke kwathi sengigundile ngayibona ngiyingedwa uthi ngathi ngizawukwenza njani ngoba sengihleli ngedwa ayisekho inhla isuthe bengihlala nayo angisakwazi ukuya ku23 uthi ngangihamba ngiye jointini uthi ngangifike ngihlale uthi kodwa ngangithi ngeke ngiphuze utshwala uthi ngangihlala nabo bedakiwe uthi masebenza izinto zabo ukuthi kambe mina ngizokwenza kanjani ukwenza lezi zinto abazenzayo ngoba badakiwe mina ngidakiwe uthi kodwa into esasifana nayo ngangigundi ikhanda kuphela uthi ngaleso sikhathi ke uthi zaqala izinto zasemhlabeni zenza kumina nezintombi zanda kumina uthi kanti le intombi zasemhlabeni sesoyibanga nomunye umuntu oyinyanga khuluma ngejoka lomphefumulo yethu uthi sayibanga le ntombi nenyanga ixoxa uyena le ndaba umvangela umkhizi ungixoxela hleli nayo lo esijwayele ukuthi sidlale izinto kahle libovana le bayalaza incanyana abanye umkhizi obovu owayifaka ibuku uthi ke umkhize uthi sathe sibanga intombi nenyanga uthi kunye engangikwenzile ushemba ngakudingi uthi kwaba into eyodwa uthi kwaba ukugunda kuphela uthi sengixabene nenyanga uthi khona ngingasayi esontweni sengigundile uthi kodwa kwakuthi mase kunzima ngicabanga ukuthi kambe inyanga lengixabene nayo uthi ngangithanda uNkulunkulu wasekuphambeni noma sengila ungikhumbula ungangikhohlwa uthi ke kwahamba uthi lenyanga yathumela izinto zayo uthi ekhaya sasingabasi ngesabatho kwakugcina isabatho uthi yathumela izulu uthi lathi malifika ekhaya uthi sabona lihloma uthi sasibona isigaxa siza uthi sathi masifika egcekeni uthi lo shembe sihamba naye uthi sabuyele emumva uthi sabheke sasiphula izihlahla egcekeni emzini wenyanga uthi sayibona indiza uthi yakhala phansi indlu uthi kodwa ayikhathalanga inyanga yaqhubeka ayibonanga inyanga ukuthi lo muntu unoNkulunkulu yabothi uqinile bese thweswe thina inkosi ijoka lemphefumulo wethu lukuphila kwayo liyindlela futhi yayo uthi ke yayisicabanga elinye isinyanga uthi yayisithi cha ngoba lo muntu sengithumele kusho ukuthi uqine ngenyanga eke ngihambe ngiyomangalela enkosini ukuthi umkhize ngihambile ngawo bethela kwakhe wakhokha uxa kuphela wangayikhokha imali yami yayisishona khona uthi umkhize ngiyeza ngiyabona sokufika amaphoyisa enkosi mkhize uyafuneka ebukhosini bakini kaMkhize indaba ezithi uyakufuna woza unecala umangalelwe inyanga ithi wayibithi izobethela kwakho wangakhokha uthi ngathi mina ngoba la ekhaya into esiyaziya amanzi kaShembe netshela imhlophe noma sengigundi ikhanda licwebezela linje kodwa asikaze sifake inyanga la ekhaya ithini lenyanga futhi asizwani nje nawo sibanga intombi uthi ngiye ngafika enyangeni ngaye ngafika enkosini la kuyothethwa khona icala bese thweswe thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu ukulethula kushiya umaka kuthina bese kuvelthwa kwalethula uthi umkhize kuthe makufika enkosini cha yayisichaza indaba ezithu Mkhize wena wabiza na inyanga usibanibani sengikhohlane isibongo sayo uyayisho wabiza na inyanga usibanibani manje izoma ngalo ukuthi imali yayo ayikhokhanga inkomo yayo yokuthi ibethele kwakho awuxoxe ndoda isithi ndoda cha umkhize ke ngafika engibizile ngabethela kwakhe ngamgcaba ngenza yonke into ebese inkosi akungcono ke ngoba wamgcaba njoba wamgcaba nje Mkhize kuzofanele kugudluka amakhosikazi ufuna ukhumule manje wamgcaba apha emnumzana wakhopha indawo wamgcaba kuzona ngamgcaba yazi la kugcaba khona abantu yazi kahle ukuthi umkhize njengoba enyangeni njengokuyona emviki ayazi ukuthi uvikelwe uNkulunkulu wasekuphakameni noma kanjani
umuntu mayevika izulu usuke nale inhlanga ezaziyinyanga kwaze kuthiwa khumula Mkhize inyanga iyagaranta ukuthi hayi uyenyangeni uyenyangeni lo muntu kanti ayazi ukuthi uyenyangeni enkulu yasezulwini ulizwi lamazwi okhuluma ngezwi kwenzeke wesiyakhunyulwa uMkhize wayesebuka amadoda abuka ubovu Mkhize kufanele uhlanga libonakale kahle hayi baba akho nolodwa uhlangana ebisithi inyanga cha hayi eqinisweni ngampela iyavuma manje ndaba ezinto ngizokhokha ngiyaxolisa bengifuna ukumphoxa ngoba sahamba ngintombi naye sengibonile kusho ukuthi usizwe iloshembe wakhe ngoba uShambe wavunywa umthakathi ngoba akalethulanga Ijoka uthe noma esegunde ikhanda kodwa wathi khona Ijoka engalithwala ahamba ejointini afika hlala uthi ngangihlala ejointini uthi ngangithi mebehlabelela ngihlabelele nami ngathi ngidakiwe uthi kodwa ngiyibona engathi ngiyisilima ke manje uthi ngoba mina ingqondo yami ayithathekile njengalabantu mfundisi kwabanjalo nakuSamsoni inkosi lange bekikhuluma kakhulu ngoSamsoni uSamsoni kuningi ukona nongabhaliwe eBhayibhelini kodwa ukuthi iBhayibheli swele isivezele indaba ukuthi nje wagunda inwele kodwa uthi moyilandela indawo yakhe kuthiwa kwakukuningi kakhulu kodwa uNkulunkulu lokho kubekezelela elokhu kubekezelela kwaze kwaba isekugcineni la khona esetshela khona inkinga kulento le ngiyibiza ngento lento ngoba ukubone nomuntu mase emkhulu kakhulu kuthiwa ehospitalini bayinto ezithile awubusabizwa ngomuntu ubusubizwa ngento kuthiwa uyinto ethile nalento yasekuphakameni into ethile ngoba into yasezulwini into ngeke uzuyiqonde indaba kaSamsoni inkinga ngoba wakwenza kwaze kwafika egcineni la esetshela khona uDilayila imfihlo thina ke maNazaretha sinenkinga yokuthi siyathanda ukutshela abantu nezinto engafanele sibatshele zona eziyimfihlo zethu ukuthi lokhu ke kufanele ngakwaziwa maNazaretha yiyo lento esiyenza nezithi ayikwazi ukuthi zisigadle kahle uyabona uMkhize wayiveza yena uShembe kumthakathi kwavuma yena umthakathi ukuthi hayi ngoba wayingazi kodwa wayibonela yena umthakathi egcineni ukuthi hayi akayena wasezweni lo akayena ngoba manje ngimbhekile nami ngathi akhumula inhlanga zikho la kushuthi lo Shembe wakhe iyabona inyanga ukuthi wabhala incwadi kodwa sesinomkhuba thina ukuthi sitshela abantu zonke izinto sibatshela ukuthi hayi yabona mawuyiNazaretha wenza kanje bavele bangene ngaleyo mbobo kuthiwa hayi phela lokhu kuyisiko hayi usutshelwa inyanga nabathakathi laba sebegijima bazogqoka ingubo emhlophe ngoba kuchaza ukuthi umuntu ofaka ingubo emhlophe uyiNazaretha nazo sezwabonile ama-customer ukuthi mangaka uShembe uzowathathe wonke zigijime nazo ithenga ingubo emhlophe bese ihlala phakathi kwamaNazaretha bese zikutshela zithi hayi phela kufanele wenze kuyisiko futhi ke labantu abanemkhuba abangene ebandleni bangenele kuyoba amalungu ebandla bangenela ukuba abagcotshwe bajaha ukuhlala phambili ukuze bakuduse kahle maye ilunga lebandla uzokubamba kanjani ujaha isikhundla yibo laba bantu bafika kuze kuthiwa bathenga izikhundla ngoba ujaha ukuba lapha phambili khona ezokubamba kahle mase vele basethi hayi kufanele ugcabe enkosana phela angeke kulunga uthi uma uyindoda ungaqini hawu ngiyiNazaretha cha bakhona abahlambululi uzobusuhlambuluka masuqedile manje uMkhize ukube wayenalo uhlanga waye kwagcaba ngelinye ilanga kwakuzokhonjwa inhlanga ezindala ayishawe basobha kuwena ingakhonjwa inhlanga ezindala uzukhale ngesifunda isihlabelelo 8 khona isikhathi la ngokungezwa nokungaguquki la uzohlabelela khona isihlabelo ngikhumbula izeluleko engelulekwa ngazo
sizokweluleka njengoba sila akungafiki lesikhathi sokuthi usho kanje nawe ngiyayikhumbula izeluleko engelulekwa ngazo kanti namhla sezikude nenhliziyo yami namhla sengishona ubishini sengibambe idindi nazo seziyasiphuka angisaboni lutho ukube umkhize wayenazi inhlanga ezindala wezoshona ubishini wezobamba idindi isiphuke sengibheka enhla nasezantsi angisaboni umuntu bonke bayizitha kimi osizini lwami ngibheke wena baba ekukhaleni kwami beka indlebe yakho ungangifulatheli inyembezi zokudla kimi okudliwa yimi kepha ngimi phambi kwakho ngamukele ungigeze uNkulunkulu wathi uma esondela kuyena embona inyanga isimthumela wangalizwi iphunga wangabona ukuthi lo muntu kwasibeka phansi isiphambano wambona ukuthi lo muntu ijoka ilokalithwala noma sephazamile ngoba kwakumphethe kabi kwakuthi kanti amakholwa nje akwazi ukukhipha omunye umuntu ekukholweni eke sikhuluma indaba kaDavid ngoba David zafika insizwa lezi ezihleli ekukholweni lezothi ungene esangweni zikutshela ukuthi njengobuye enkosini thenga nanka amafutha ngoba kuzofunakala amafutha iwo laba sebegijima phambili bathenga nali ifoto inkinga azazi ukuthi ifoto lichaza ukuthini azazi ukuthi umgomo walo ngoba njengoba likhona linemgomo njengesiqabo yathi inyanga yezulu bayenza bazohlala la phambili yathi bazohlala la itshela abagcotshwa balele bandla yathi bazofika bahlale la bazothatha lezi zihlalo zeni manje na ke uDavid umfana olusayo kodwa enhlizweni yakhe khona uNkulunkulu ulusi inkomo uvikela inkomo ngesikhathi elusi inkomo wayazi ukuthi inkomo ikayise uyilusa ngamandla awanika uNkulunkulu njengoba uzothiwa umaluso omuhle mokuthi umaluso omuhle kusuke kusho umaluso nokukholwa othi mazomile azi ukuthi yilwane kaNkulunkulu ayithatha wephuzisa amanzi mayilambile ayithatha wenika utshani uma kuqhamuka impisi ayivikele nalomfana ke uDavid indodana kaJese ngelinye ilanga kwaqhamuka isilwane sifuna ukucoboshisa imfuyo kayise wabhekana naso wasibulala akayibukanga mamasela akhe kodwa wathi uNkulunkulu engimkhonzayo unginikile amandla okufohloza izibhele ngalibulala useyathathwa ke ngelinye ilanga uya koyisela abafowabo besempini impa babekuyona yayinkulu kakhulu ngoba uNkulunkulu wesehlehlile kubatwana bakaIsrayeli usethu yisethatha nakudla amsela abafowenu abantu abanamandla okugada izwe njoba kunje nakuthina la eNazarethini kufika abantu ebebeshayela imithetho yokuphila ngaphandle bathe mebengena base behlala phambili mase behleli phambili wathi akhuluma bathi awuzolunga ngomthandazo wenkosi kuphela awuzolunga ngovuka nathi awuzolunga ngolala nathi awobuze nakumina yebo uDavid ke mase efikile kubafowabo abanika ukudla aqala ade ke ngidlule laba bamungapheshe bese bethi amabutho afuna ukukhuluma nabafowabo uyazi ukuthi abafowabo babona ingane mebebona yena abafowabo besempini babe bathathu kwaku Eliabe Abinadaba noShama usethi kuba usekhuluma nabantu uthawu
kwenze bathi hayi yona impilo esolwa nayo pha manje kwakhona indoda eyodwa enithukayo bathi le indoda le akekho umuntu ongasondela kuyona hawu inani bathi bona inengubo yensimbi wayesethi David hawu ani thina sinoNkulunkulu wethu indoda enesibindi mina ngeke ngenze lutho walalela umfowabo omdala uAbinadab wathi hey wena uyishiye nobani imfuyo kababa ekhaya ubuka amandla akhe anele ukugada imfuyo kuphela akazi ukuthi uNkulunkulu umnikeni athi umfowabo ushiye nobani imfuyo athi uDavid ngitheni angisho ngolutho akagolozi ngisho ngolutho aqhubeka akhulume nalapha umfowabo anganaki unenkani lo ngoba uyaweza amandla sezulwini ukuthi amzungezile useke wanqoba ibhele uthi uyayibuka le ndoda hayipe ayiluthe le ndoda ebhelene ngalinqoba lifuna ukuthi izimvu zikababa izimvu zikababa ziyini kunesizwe sakithi isizwe sikaNkulunkulu uNkulunkulu wayenganginikeza amandla okuvikela izimvu abese engicisha amandla okuvikela isizwe sikaNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu wayesethi hayi ngishona khona bahluleka umbamba abafowabo wathi ngiyahamba ngiyakhona amagwala angamazi uNkulunkulu athi kuDavid wemfana yamona ugqoka insimbi asikugqokiseke yamona uqheheni asikugqokiseke insimbi nawe ukuzathi mekwaza ngomkhonto ugwaza insimbi athi uDavid hayi mina ngigqoke insimbi edlezinye yena ugqoka insimbi esikwa nangesaha wathi le ngigqokile mina insimbi edlezinye ngigqoke ingubo yasezulwini ngiyahamba ngiyakuyena hayi ke kulungile ke mfana noma ungasayigqokile insimbi naku umkhonto ngoba uphethe umkhonto wathi mzwane ngibamba ibhele ngangaphethe umkhonto lesihlili ngengisiphethe sake sashaya ibhele lawa ngalibamba ngalifohloza ngeke sihluleke ukushaya le ndoda ngoba ngizobe ngayishaya ngesihlilini ngizobe ngishaya ngamandla kaNkulunkulu kaIsrayeli simkhohle ngani uNkulunkulu wasephakameni kuzofika la sihlabelela khona isihlabelelo 85 akungaze kufike lapho besihlabelela 211 manje sizo caphuna isihlabelelo 85 sisifunda ungalindi kufikele lo suku ngoba awanoma unikwa inithuba lokuyisola sithi lesihlabelelo ngonile ebusweni bakho nasebusweni bezulu iso lami lingonisile ngayiphula imithetho uyephule ngani imithetho ngokuthula ijoka lemiphefumulo yakho ngehlula ngokuqala emthethweni eyishumi wesibili ngingewumumate wenkosi yoxolo abaphula lemthetho bayawukhandwa ngamatshe abazange bahawukele ngoba yini mina Nkosi ababeka ijoka lemiphefumulo yabo phansi nabalinciphisayo bayokhandwa ngamatshe indoda engikhulume ngayo yathi yasibeka isiphambano sangafika ngaphesheya saphonseka phakathi emgodini kwafanele ibhubhele ngaphesheya ezweni lokulahla la khona kuhlale kukhalwa la khona lingekho isihlahla sokusithela mokubalela ilanga abephula lemthetho bayawukhandwa ngamatshe abazange bahawukele ngoba yini mina soni ngonile nangolimi lami ngakhuluma inkohliso sengonile nangenhliziyo yami ngacunuka ngayo sithwala lesiphambano asho njalo amadoda esecunukile athi lo msuthu kwase kuba umsuthu manje kwangabe kusaba inceke yenkosi base bebona umuntu ngoba ihlo lesithathu kubona sebevalekile njalo masithandaza ithi inkosi yasekuphakameni asothi inkosi ngicela unginike ihlo lesithathu lokuqonda imfihlakalo yakho yasezulwini lokwazi Nkosi nginika indlebe esithathu ezolalela ibe nendawo yokugcina amazwi akho
Sengonile nangolimi lami ngakhuluma inkohliso. Sengonile nangenhliziyo yami ngacunuka. Sengonile nangesandla sami ngaphatha okungafanele. Yini leyo ngafanele oyiphathile? Ithanya indoda lama 4 niwafakayo nikholwa yiwo yini? Iqiniso lenye. Bongafanele abantu bawabone lama 4. Kodwa sigcine sesiwathatha njengehawu. Esihlelo bala. Uma abantu befika bekhetha inkosi babe kade beneziqaqabo zabo. Ushembelela ifoto ulenzela bayisiqabo sethu nathi sasezulwini. Wenzela ukuthi uma usuduka uma ubuka lona wazi ukuthi khona yena. Bese liyawenza futhi umsebenzi wangakhuluma ilanga mzwane ngiphendula lona. Nazaretha leli foto akulona lika Nombala. Alona nombukiso. Lo manje umuntu nje obesangene nje uhlangatshezwa ngalo. Umbona umuntu ulengisile la lingalengiswa la lakhiwa lifakwe insimbi esa ilohlobo lensimbi epheqekayo. Okusafoil. Nami ngithi ngisakhona. Okusafoil kodwa kwakukheshana. Yabona ukhethe la lakhiwa ke bese kufakwa isipeletu la lifaswa ngaphakathi ebhantshini la lingavezwa obala. Ngoba esikhathi livezwa obala obhemayo lisobala. La lifakwa ngaphakathi nensimbi. Kusa aluminium. Yeah, kusa aluminium. I-aluminium kodwa le. Kuku manje nje mfundisi njoba sizwa kuyi weekend ekade kumhla 15 kuholiwe. Akulelwe nje la emjondolo lahlala khona akumsindi emajointini. Uzofica imoto lapha zilangawona lamafoto nezitika ezikashembe. Bawanikwe yithini? Zilapha layishile layisha utshwala yadanswa yona imoto ivula isound lana kudliwa utshwala ngale moto ilanga amafoto kashembe indawo zonke. Ushembe usemajointini kumanje. Umgomo walo wawuthi lihlala ngaphakathi uyalifihla lisiqabo sakho sasezulwini. Ngoba wabuka ushembe labantu kade besebenzisa iziqabo. Bakholelwa entene ethintekayo. Wayesecela uNkulunkulu wayesethi akukho kunye ngaphandle kokuthi babone isiqabo kuwena akubo wena qobo lwakhe. Sebethatha nomiliphi. La likhethwa uyena ubaba ukuthi akube yileli foto namhlanje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga angiyikhulume lento. Ngoba indala. Kusebuhleni. Abafana abakhulele kuphakameni. Kusukela ku60 kuya kuleminyaka esiyona. Bayahlangana bathi niyazi khona iphutha esalenzaba. Sikhulele emzini kaShembe siyizintandane. Mesikhulela khona emzini kaShembe wasikhulisa uShembe. Asikaze sibonge ukuthi usinike indlu sahlala mahala. Wasinika ukudla sadla mahala asikaze sibonge. Pho sokwenze njani? Sase siyahlangana. Isikhathi sesihamba ngibona kushaya ikona lesihlanu. Siqhubeka mfundisi. Bathi ke labafana esikhule nabo asihlanganise siyobonga enkosini. Ngithi kubona bokufanele sicele nengilozi esikhulisile sisemzini wasekuphakameni. Thina angikhumbuli bayimbijana abakhulele kuphakameni abazokutshela ukuthi sake sakudokotela sigula. Sasithi masigula thina kuthiwe nanka amanzi abo sisiwaphuza. Udokotela ngumqalise ngino 50 mina. Angimazi udokotela. Ngoba sasihlala endaweni eyingcwele. Le mithi engikhuluma ngayo kuthiwe kadokotela kwakuthi makuJuly ahambe ngena amaphoyisa endlini. Meka fika ibhodlela lomuthi kadokotela uyagoduka ubuyela la uqhamuka khona. Sikubonile lokho. Ngoba sithwele ijoka lemiphefumulo yethu. Ngephinde silethule ukuthi thina siyosinda ngezwi uma sigula siyasoya ko isifunde sasithathayo.
sikhuleke nalabafana ke sase sithatha ke siyahamba ke siyobonga enkosini mesifika ithi inkosi yasekuphakameni inyanga yezulu ithi lalelani nabafana ithi ngiyaqala ukubona abantu abakhumbulayo ukuthi bondliwa bakhulele emzini wasekuphakameni lenkomo esasiyiqhuba yayihlanya ngendlela exakayo khona abantu abalala ezibhedlela badova ngenyawo yabaleka azoshona phansi emngeni kwathi uyilandeni hayi baba akuthina sijahayo niyona jahathina wathi hayi beningakalungi hambani manje sithema sesihamba sesithunywa yena safike sayiqhuba babe khona oncube babe khona ogumede esikhule nabo sithema sesibuya sesiyiqhuba sayiqhuba yalunga inkomo sayiqhuba uthi kubaba sesifake sibani siyiqhuba ngezinye uthi ngifuna ke manje ivele kulesithombe nginaso lesithombe saleyo nkomo uthi ngifuna ivele somtshela kanjani ubaba uthi le nkomo iyahlanya sobaleka kanjani simshiye ngoba mayisisuka into yayo sikuzofanele sibaleke sase sihlela uthi ke nina nenza inqaba uthi labantu abashuthayo bavele bashutha bangibuzi noma ngineme noma ngiphatheke kabi yini uzosijabulela kanjani ifoto ongishuthe umoya wamphukile ngisho noma likhona ngeke likusize isho njalo ithi kodwa namhlanje ngifuna ke nize nina ngizoshutha nani ngiyaqala sababa ukuqala ukuma sama nayo sayikaka sahlala phansi wathi hayi manini sama wasitshela nomuntu ofuna simlando wathi landana uNdlovu lo ufaka ibuku Eric lo ngasekho kaB obehlala la kaB wathi landani yena nginalo leli foto ngibakhombisa abantu ngelinye la sashutha ke sonke ke nenyanga yezulu hawu madoda ngajabula ukuthi uveza ngoze sikhuluma ngosanta naye ubabugajeni unechaza lidlala ngoba kunamafoto esiwabonayo awumlando ayishuthwa yibona obamdlovu ongababuka ungabanaki nje kodwa manje abenza imisebenzi emikhulu kuleli bandla bonke nobaba umbethe benza imisebenzi emikhulu ilento engisho ke namhlanje ukuthi impendulo yaleyansizwa ifoto leli lisigaba esikhulu samaNazaretha ubani okumbone emephethe isigaba sakhe esilengise ngebhodlela obala yebo uyasithukusa ngoba uhlangana nonkosikazi ogulayo uhlangana nendoda esebenzisa kwayo ikhubaza lento oyifakile eyakhe ifihle ngaphakathi ngoba igade wena uDavide ke angiqeda indaba kaDavide uDavide ke sebethi ke thatha nazi ingubo uthi uDavide cha angizoyithatha ngiyahamba ngiyakhona mefika lapha esiqhageni sithi isiqhaga ufila umuntu ufila uzadikisa khuzi saka uDavide akakhuzi saka uthi uNkulunkulu kaIsrayeli wasithembisa ukuthi wena uNkulunkulu wethu ngicela usinikele ezandleni zami ngegama lakho lesiqhaga wesiyasinikela ezandleni mehla ishona emfuleni abafowabo abasafuni nokumbuka ngoba banovalo kodwa lengane kuthiwa libunjwa liseva lengane umsebenzi yawunika uyise yawuthatha umsebenzi unika uNkulunkulu ithi ke uma ngakwazi ukuvikela izimvu zikababa ngalo uNkulunkulu lo uNkulunkulu uzohluleka kanjani ukuthi anginika amandla okulwa nalomuntu oseyithuke isizwe sakhe ngoba wesesithukile isizwe yashona khona lengane yafika yacosha amatshe emfuleni yayisiwelela khona lensizwa kuthiwa yayikhule ngendlela exakile khona incwadi ngithi ikuNahume ithi noma bebaningi futhi benamandla kodwa mina Jehova ngiyakunqobela bona noma bebaningi futhi benamandla ngoba nilithwele ijoka lemiphefumulo yini mina Jehova ngiyakunqobela bona
yathi mefika lensizwa yayidubula kanye ngesihleli ngisakhala phansi siqhwaqa yayisisika ikhanda laso yayisihamba nalo ngegama likaNkuluNkulu kaIsrayeli. Hey umfundisi ngoba soze sidlule kakhulu kule ndaba uthinte indaba yefoto bengisafuna uqedele kaDavid nami le ngiyayifakazela usuwenze kahle nje wayithinta ngoba ngangatshelwa omunye uanti walapha ngaphakathi ozalwa yiyona futhi inyanga yezulu khona ifoto lenyanga yezulu la ihleli khona etafeni ngithi phethe iduku ihleli nje uyayibona ukuthi ayikho right useyangibona ngiphethe le foto uthi hayi leli foto leli leli foto abantu bashutha noma yini leli foto ningabosebenzisa ubaba wayengaphilile la ngifakazela lento yokuthi sithatha namafoto la inkosi ayingekho kahle bese siwabeka endlini kanti yengaphilile bese kuba khona leli lihle la ifake khona umjivo omhlophe ismile nje nesigqoko esimnyama ekhanda le kuthiwa yabiza yena umshumayeli umbethe esewumshumayeli kuthiwa yambiza kahle nje yasiyama yaphoza athi angishaya mfana yaphoza kahle yasmile waseyishutha umshumayeli umbethe bayalazi abantu lelo foto mhlambe nje likhona la eduze ngingalifaka la mangilithola eduze elihle ifoto le ukuthi inkosi iyayineme inkosi yayiphila singafaki noma imapha amafoto engathi singawazi nomlando wamafoto njengoba nomfundisi esichazela manje ukuthi cha ifoto la lifakwa kanje hayi uhamba unamathe ingakho ubonima yazi ngiyenxaka umuntu bathi ubaba akafakwa ko Facebook musani ukuthatha ubaba nimfake ko Facebook awu kumanje usemajointini ezimotweni ulenge emateksini obala yayingafakwa obala yayifakwa ngaphakathi ebhantshini ulifaze ngaphakathi ingakho ke njalo lifakwa ngaphakathi kwakwenza ukuthi umungene endlini encane libe lingaphakathi ephakethini namhlanje ngiyengayi eMaritzburg nali iphara liphethe ifoto lithenga baba ngathi uyinhlayisudi ngicela ukudayisela nali ifoto washo nginalo lelanga lapha ekhaya lafika nami nalipha uthathe mfana uthi ngilithole lilenge toilet ukuba ubelifake kuqala wawungeke uwathole elenge odongeni lasema toilet ngoba ayingewona umbukiso namhlanje inkolo sesiyenza umbukiso sathatha nezinto engewona umbukiso sazenza umbukiso sibe senza kabi uthi omunye wabuza ebona insizwa ihamba ngemoto inesihluthu nayo ukuthi iyayithanda inwele kulenga ifoto lenkosi ngaphakathi awusabona bhuta ivume lensizwa manje inkosi mapha uthi lo ungangitshela ukuthi inkosi leya isiyafa ijuba manje ayisazi nokuthetha amacala ithi ngikhuluma nomuntu wazi ithi inkosi ukhuluma inkosi yesizwe sakubo ubuza ukuthi umhlangano wenkosi umaphi la ikhona wathi hayi isayenzani umhlangano ngo uthathe ifoto lenkosi ulinika ingunguluzi ilengise lapha usecanga ukuthi iNazaretha lo ngikwesinye isiteshi samaSulumane ngiyakhuluma kule minyakana nje idlule sekuyafonwa ke njengoba kubuye kufone la emsakazweni seliyafona ke elinye iSulumane liyabuza lithi manje awusho ungibuza wona le ndaba yamafoto ngibuzwa iNdiya laliyiSulumane nikholelwa ezithombe nani niyafana nalabo abakhonza izithombe ngithi ngakaphendula athi cha ngibuza ngoba ngike ngathi ngise gateway mangilapha ya bese kuqhamuka insizwa lapha nami kukhona engimlindile usayochitha amanzi la ngaphakathi uthi bese kuqhamuka iNazaretha bese likhulumula ifoto lithi licela ulibambelela ngithi mina yindaba ngikubambele ukhumula isithombe usinike mina uthi angisibambe uthi cha no uNkulunkulu akangeni etoilet manje ngicela ungibambele uthi manje ngaxakwa ukuthi uthi angimbambele uNkulunkulu wakhe uma kukhona into eyenzekayo la etoilet uzobe gaduba uma uNkulunkulu wakhe kumina uyabona ukuthi sikhulume into
uthi hayi nganqabo ukumbambela ngazi ukuthi wagcine ebambise bani noma labo sisabaklinayo yini uyabona ukwenza into ngoba manje unenkinga abantu abayazi lento ichaza umfundisi njalo ngoba bachazela uthi afika kuthiwa 1940 agaqelona kodwa ngene endlini encane uyabo ngoba akachazelanga ukuthi umthetho walo ligqokwa kanje lifakwa kanje futhi awuniki nombani into yomuntu oyinazaretha ozokwazi imfihlo yakho ngoba uShembe wayazi ukuthi labantu laba abaqhamuka ekugqabeni manje ingakho waze uShembe ngisho uvaselini ukhona ungekho uyaphilisa ingakho uzwa ngaye athi hamba ucheck kithi thina masikhula ithi inkosi yasekuphakameni sekuphakameni ngo 1962 1963 kugula umfowethu ithi inkosi yasekuphakameni nina ngeke nginike uvaselina ngoba idemoni lakini liyawazi uvaselina wayesethi tshela intombazane ihambe yolanda amasokisi ami wakhipha isokisi elilodwa aligqokile onyaweni lakhe wayesethi nina niyothintwa ngaleli sokisi nisinde wayesefaka amasha ngoba leli wayeselikhumi selisipele lelilodwa walithatha thina besiphila ngalelo sokisi okutheme kuhamba o-anta ngilazi lashonaphi kodwa ilona sokisi ebelisiphilisa lelo yonke into ethinta uShembe ngesandla yokuphila kuthina kodwa akuzothi lelo sokisi sengilifaka sengilenza uthayi sengizolenza uthayi sengizolenza uthayi amanzi ke ngoba amanzi phela uyawathandazela uShembe kufuna nawo silengisa amabhodlela namanzi njengoba ubona amaKristu lengisa amabhodlela athi amafutha kaIsrayeli nathi ke amanzi ngoba amanzi usuke sewathandazela njengefoto leli aswalengiseka amabhodlela namanzi ngoba khona into futhi mfundisi engathi abantu kufanele bayiunderstand ngale ndaba amafoto amafutha iyo yonke lento ukuthi lezi zinto lezi hayi ngoba uShembe ubungcwele uShembe unomoya kaNkuluNkulu uShembe unomoya ingcwele so noma yini ayithintayo yena iba ubungcwele uma ethinta uvaselina uyakwazi ukuthi lobu bungcwele obukuye abudlulisele lapho kulawo mafutha uyakwazi ukuthi mayithinta amanzi lawo manzi abe nobungcwele ngisho ungathintwa uyena uqobo ngoba unobungcwele unobunkulunkulu yena uqobo ngoba uNkulunkulu wamnika lawo mandla ingakho phezulu kwenhlangakazi uShembe ethi ngakhumpuka ngumfo kaMayekisa ngehla ngisengubaba wezizwe zonke ngoba ilapho uNkulunkulu afike khona wayeseyamgcoba wayesemnikeza lelo lungelo lokuthi cha lokho yokukhomba ngalesandla Shembe kuyokwazi ukuthi kuba ukuphila lokhu Shembe oyokuthinta wena lo uyakwazi ukushintsha icomponent ethile bese ibe ilento yena uShembe athe habe yilo ngoba zonke lezi zinto ayithintayo ziyizinto ezala emhlabeni ziyizinto ezidaliwe la emhlabeni so nazo ziyakwazi ukuthi zibe ukuphila sike sakhuluma ngisho nangamafutha isiqumo samafutha ahamba naso wayejele le wazi wafika kanongoma kuboshwa amakhosikazi kade eboshela ukuthi amaNazaretha enzela ukuthi uma izinyoka ziwashaya aphile nangempela lawo makhosikazi ngalawo mafutha uShembe wayebusisile kwangewona uvaselini amafutha lawo enkomo lawa kade kuphekwa ngayo emakhaya la kade kelengiswe nje lapha ya amafutha athathe kuphekwe ngayo so uShembe njengoba enobungcwele uma ethinte into wayibusisa wayifaka uNkulunkulu bona lo uNkulunkulu naye obukuyena wabudlulisela kuleyo nto noma washo nangezwi lakhe ukuthi leyo nto leyo izokuphilisa ngeke ingakuphilisa ngoba usuke edlulisela amandla kaNkulunkulu kuleyo nto bese yakuphilisa hayi ukuthi leyo nto ke isiyinto wena usuwazi nje ukuthi hayi sekuyisigaba ugqirhe ngayo isibethelo njengoba bebethela imoto ngezitika njengamanje yonke indawo la bekhona bafake lezi zitika uyiNazaretha akalona uNazaretha yazi ukubone mhlawumbe mfundisi nayi
iveni ize yapatalala ilayisha amakesi kabhiya ize yapatalala inama-40 enkosi ama-40 enkosi khona kulelo veni uyabona lento isiwugqirha leyo nto la ngakithi kukhona lento yokisa abantu enkosini njalo angazi lo mama wayenankingane wahanjiswa ke lapha ya enkosini kodwa ngathi kwakuyizinto zasemsebenzini ngoba ngathi ngibona kushuthi uthe mayibuya ebuya enkosini izinto zamlungele ebuya ekonikela ngoba ngabona eselungisa umuzi ngathi ngiyabona usefakwe uthatha umakhelwane njalo kushuthi umakhelwane emzweni usefakwe udumisani Jehova eminyango ngoba kalona iNazaretha nje lo muntu usefakwe udumisani Jehova kushuthi ngabe uyaphenduka hayi nami lo ngidlula nje ngiyabuka ngithe ngibona wayivula ijoint le joint lakhe linodumisani Jehova leminyango yini njalo ukuthatha umuntu ongayena eNazaretha uhambile wayonikela uyafika lapho uthenga amafoto awusamtshela cha lalela le ifakwa umuntu osuke eyiNazaretha esekhetha inkosi bese eyakwazi ukuthi afake leli foto ukuzeke bese uyambekela imigomo yale iphathwa kanjani futhi ifakwelani yini isizathu sayo kodwa manje ngokuthi nje bekuthathwa abantu bafike lapha thenga noma ke bemdayisele mhlambe wena kade ungekho usathe shelele wafika useyiphethe lezi zinto cha mtshela uthi cha lokhu ungakusebenzisi ke lokhu ungakusebenzisi akuphelanga isikhathi singakanani ngathi ngiyambona usephambene ikhanda uyabona uphambana kwakhe ikhanda futhi wagula wagcina segula wagcina sehamba emhlabeni now ngisekutheni ke lo muntu wona wayengazi kodwa icala lalo omenzise lento angabe samluleka sizolahlwa ngokuthi senzisa abantu izinto eingenziwa nathi singazi ngoba sijaha imali nalento ukuthi sijaha ukuthi ufanele sibe baningi ukuthi yabona nobani useyiNazaretha umuntu akakabi iNazaretha ingoba nje wona umthathile wafika wanikela wathola lento eyifunayo uphelezela wena akazile uNkulunkulu lento esihlulayo thina ukuthi asifani namasulumani uyabona mawusuka manje emasulmaneni ngakutshela imfihlo yakho ukuthi ayenza ngani ukuthi aphumelele kangaka azokuhloma ivangeli ukuthi qala khonza uNkulunkulu akufundise ngoNkulunkulu uNkulunkulu ukhonzwa kanje thina siwatshelika abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani sibajaha lapha siyobanikeza leyantu ushembe ayinike uNkulunkulu ukuthi yabona ke shembe abantwana ke laba ke engithi hamba ubaqoqe uma sebengikhonza usuyobapha lokho nazi ibukhonza kodwa sebengikhonza thina sisusa umuntu engamkhonzi uNkulunkulu simise ibusisweni ukuthi wazi uzothatha ibusiso ngiyaba emva kwalokho uyabusiseka lo muntu mina ngithola lutho lo ngithatha abantu nje ngiyabahambisa abangakholwa bafike babuye nezinto ngabuza omunye uthi yazi baningi abantu ngibahambisa enkosini bayathola imisebenzi batholeni kodwa mina nje ngilongena lutho sengithi mina uthatha abantu abangakholwa uthi abayothatha izibusiso zabantwana abakholwayo bakaNkulunkulu uzothini kanti uNkulunkulu ucaphuna kulezi ezakhe izibusiso ekufika ngayo yinika yona bese yinika labantu phela obalethayo wena uthi wena akacaphune kwezikabayi izibusiso ngoba phela lokhu bathuthelile abantu kodwa abatsheli lutho ngoNkulunkulu ukuthi hoza awunawo umsebenzi kuhle ukuthi abantu sibahambise kuhle angibheki kodwa kusizana ukuthi singabatsheli lutho ngoNkulunkulu ngoba kulungile ukuthi sibatshele bento bese beyahanjiswa kodwa sebeyayazi indlela kaNkulunkulu ukuthi cha uma ke sihamba uma uyiNazaretha akwenziwa ukuthi kwenziwa kanje ayihlulekelene umuntu kodwa simtshelile manje lento ukuthi uvela umsukane nje umuntu hoza awusebenzi asambe senkosini awunjani asambe uzothola ukuthi inkinga ekuthina sithi sihlabelelo liwuphila kwemphefumulo yethu imphefumulo yethu idinga imoto yini imphefumulo yethu idinga isitezi imphefumulo yethu idinga umuzi oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga noma ungabiza baze bebe yishumi
uma wena ubatshela ngenhlanhla ukuba nezimoto bengezofika uNkulunkulu okhuluma ngaye ababaliwe abantu baluleke ukuthi uNkulunkulu ukuze ufike kuyena ngoba izibuso sizoyithola ngokuthi abantu sibatshela indaba kaNkulunkulu ukuthi kufikwa kanjani kuyena yilapho bazofika bethi base befika bethi lapho sesikhona inkondlo sasisho ayithi lapho sesikelile phambi kwakhe ngiyawukhuluma ngithi inkosi angizondi umuntu nalabantu ke obalethayo ubatshele indaba ukuthi lukuphila kwemphefumulo bothi mase befika noma siphila noma si bazofika nasekuphileni bafika bathi labantu ngilanje umhlongo wangitshela ukuthi umphefumulo ufika kanjani kuwena ukube wayengekho ingabe angikutholanga ukuphila komphefumulo akekho ngoba ngenzeka kuba lo muntu engimamisa insuku zakhe vele seziyaphela uyabona lo mniki imoto umniki imoto namhlanje imoto uzojabulela ukuthi izokwazi ukungifikisa emhlabeni uyalingana ngiyolanda umuntu wokuthwala uNkulunkulu uzuzeni lapho angithi ngiyasho ku manje uyitholile imoto inesticker naye lapha kuyadansa ile shubhi namantombazane iyona evula iradio kakhulu ubona ngezitika nje kodwa ukuthi awu manje ubuningi bethu kwanda abantu othi uyakhuluma naye akutshela indaba yendlu nje kuphela mumbuza ukuthi kodwa ke nje ubukade usemhlanganweni ithi inkosi yasekuphakameni njengoba nila emhlanganweni sihlupheni nganto yinye nika nambona yena ushembe emaphusheni enu thina sijabule washumayela usibani kodwa akakhulumanga lutho ngempilo yemphefumulo yethu ngendlela yemphefumulo yethu kanti kuthiwa bese kuthiwa ijoka lokuphila kwemphefumulo hayi kwenyama mfundisi sihlulwa ukubuka ukuthi zonke izinto zihamba ngambili emhlabeni unamehla amabili njengoba ungiphefumula amakhala nezimbobo ezimbili indlebe ezimbili ingalo ezimbili imlenze emibili konke nje kunobusuku kunemini ukuze ngibone ubuhle baNkulunkulu kufanele kube nobubi ukuze kube nobungcwele kufanele kube khona nokona ila kuhlukana khona ila kubonakala ukuthi olaba bakanje usuke ngala waya ngala lezi zinto zenze ukuthi kubalance izinto ngiyakuleyo ukuthi liyijoka lemphefumulo lethu kukhona izinto eziyisisindo ezenza ukuthi sikwazi ukuthi sibone ubuhle baNkulunkulu ngoba kube bezingekho bengeke simbone ngoba yonke into iyafana ingakho ubona umuntu ophila kahle nje mhlambe oyitshela ukuthi uphila kahle angasho ukuthi uphila kahle oyitshela ukuthi uphila kahle ngoba unestage lesathi ukhuluma ngaso unezimoto ezigcwele igceke unemali akaswele lutho bese bothi ngizomkhonzelana uNkulunkulu ngoba nginayo yonke into lento abantu abakholayo abangenayo angithi akaboni ngoba manje uyibone yena esezulwini ela emhlabeni uNkulunkulu akamdingi inkinga izosukaphi mase kuhambe umphefumulo ukuthi indlela yomphefumulo ke yona ngoba uyakubona phela lokho akubona la emhlabeni kodwa manje mase ehamba ke la emhlabeni akaboni ngale ingakho ngithi ke izinto zihamba ngambili kunobusuku kunomnyama kunokuphila kunokufa manje thina sibuye sicabangela ukuphila kuphela singacabangela ukufa kanti manje kufanele uthi mawulungisa la uyazi ukuthi egcineni ukuthi ngilungisela nomphefumulo ngiyakubona kwenyama ngiyayithola lezo zibusiso mangaka ukuthi ziyafika kodwa okukhulu ila ngiyakhona ngizofika la ngiyakhona khona incwadi ethi Nkosi ngicela ungangiphi ukuceba ufuna ngikhohlwe uwe ungangiphi indlala kufuna ngebe ngakho ke sithe zonke izinto ezithinto ushembe ziba nobungcwele eke ngikhulume le ndaba eyakithi le ndaba iladi lasenhlangakazi belihlala kithi ekhaya enkosini ilanga konke isihlalo sayo umcamelo wayo akithi umuzi obukhola bokumzi omkhulu kuphela bonke laba abanye oma omncane nobaba bebengakholwa kodwa bakwenzeka isimanga ehlobo bokuthi makuduma izulu noma kuthiwa liqale ngo8 ebusuku obabona bonke bekhuphuka
baya kohlala la khona isihlalo senkosi imizi ihlanga libe mithathu ubaba omncane osephumuzo wakhe ubaba wephumuzo wakhe noma omncane wakhe noma omncane wami kodwa bokuthi makuduma izulu bengakholwa kodwa ngoba khona isihlalo sikaShembe khona iziladi lasenhlangakazi bebekhuphuka kuyohlala ekubalekeni ngelinye ilanga ekubalekeni umuzi wakithi lo ngelinye ilanga lahloma izulu sasi sisegqumeni phansi kwentaba inhlangakazi silusile ngangikhona lithe malihloma saboti liyashesha la kwaqhamuka ifukusangwane khona manje layishaya imvula sathi siyongena asibange sisavalela amankonyane kanti uNkulunkulu uthi angavalelwa amankonyane ngoba la kulala khona amankonyane kuzokonakala lapha la kulala khona amankonyane kwakukhona nezinkukhu ezayilala khona kanye namankonyane imgoqo esangweni esibayeni asiyivalanga ngendlela yaseliduma ngayo sabaleka sasawungena endlini kwaba isikhashana esincane sebegcwele bafike sebemanzi nabo omncane ngoba kwakunele nje kuhloma izulu bakhuphuke kodwa labafica endleleni lase liyangena isigaxa sangena sibuka sadila endlini sadila sangaqhuma sisibuka ngamehlo ngenhlanhla anganoma beyifundisa obani lento eshiwo ilaba abaka disaster manje ukuthi makuduma izulu ungavali kube emnyama akubinde khona indawo evulekile iwindi lalivulekile lemiphefumulo lalivulekile iwindi saphuma lesigaxa kanti siya lapho kufanele sifake khona amankonyane mhlamba ayu5 noma ayu6 zaseningi inkomo kithi ngaleyo mnyaka kwakufanele ngabe asethombeni la elala khona noma balazi nabantu ithombe ethombeni mina ngilazi ethombeni endlini kuyaye kwakhiwe indawo besiba nombundo wakhiwayo bese kufaka umquba bese kufakwa ilokhuza ke amapholi la kuboshelwa khona isinga amankonyane aboshelwe ngesinga khona ahlala khona mase elala kunomquba khona endlini ngaphakathi indawo efudumalayo amankonyane ke mase emancane ke alaliswa ngaphakathi endlini ngaleli ilanga lafika le uNkulunkulu uvikela ngisho nezilwane ngoba imphefumulo uyayithanda asiwangenisanga amankonyane kanti lizongena laphuma lesigaxa lesila endlini enesihlalo senkosi okuyiladi lasenhlangakazi saphuma lesigaxa saphuma ngewindi saya kule yandlu engenalutho elalamankonyane athe uNkulunkulu ngizolidedela kakhulu imvula namhlanje ukuze angangeni khona afike sakhipha insika phansi siyayicucuza yanga ngezinto izikamentisi sahambe siyihloma izinkukhu ezabalekela endlini sathole ngathi kade yitshopwa ngenayiti ilezinto zensika yangasha kodindlu kodwa insika siphuka phansi wabona umsizi ushone phansi kunye kwadala ukuthi lingaqhumula sasikhona ile zihlalo zenkosi ile mpahla yenkosi yayilapha kanjalo ke nefoto le ihlalo zenkosi ukube sasensonto manje kuthi kwakufanele siyibeke phambi kwesango sibone nombani akekho umuntu oyazi komakhelwane bakithi nkosiyana akekho oyazi ukuthi yini edala omathusi nomazungu maliduma izulu babaleke bayekhaya kubalekeni babe ngakholwa kodwa babazi ukuthi khona impahla kaShembe njoba kuyekaShembe nje lempahla ngeke masikhona kanjalo ke nefoto alilengiswa nje lambe libonwa inombani lifakwa ngaphakathi mokusha uJanuary seyihanjiswa zayimbozwa isihlalo simbozwa songwe sikhushulweke inhlangano iyafika inkosi sesiyilindile nalezi zinto zayo kodwa ngaleso sikhathi sasisinda sisindiswa ukuthi kunempahla kaShembe ekhaya
angisho ukuthi hambe uyayithenga usuthi baba ayihambe thina wayevume ekhaya engikhulume lento yobungcwele obukhulu kanje seniyibona ekhaya umkhulu wengakholwa ekhaya umuntu oyekholwa isalwazi ezizalo ubaba nesalwazi ezizalo omkhulu uMaxulu ibona babekholwa kwakukhona izinja kodwa uShembe wathatha impahla yakhe wayoyibeka ekhaya ngoba ethanda yena ekugcineni zaphela izinja ekugcineni bonke abantu bamaNazaretha ngoba ukwahlulela lokho akukona okwethu ukwahlulela ukaNkulunkulu ilento esikhuluma ngayo nje mfundisi ukuthi kuhle khona ukuthatha abantu bahambise kuShembe kodwa ekugcineni bafundisa phela imigomo yayo yonke ungalewo nje uthi ngoba uvuna abantu babuye bababazi ukuthi awube ngigula wangiphilisa sekuphelile njalo awumuntu usephilileke aphila aphindele kulezi zinto ekuyizona ezamgulisa ngoba awusazange umtshela uthi cha phela ke manje kufanele wenze kanje ngoNkulunkulu lokuze kungabuye kubuye lokakufa uNkulunkulu mhlawumbe ubenzele ukuthi usondele kuyena njengoba ubugula mhlawumbe ubungaguli yawo umuntu umakhe nje kodwa singakaqhubeki kakhulu umfundisi uthinta incwadi yeZaga 30 angiqale lapha kuverse 7 sengivele ngayicinga lethi izinto ezimbili engiyicela kuwe Nkosi yami unganginqabeli nazo ngingakafi dedisela kude nami okuyize namanga unganginiki ubumpofu nengcebo kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo funa ngisuthe ngikuphike ngithi uJehova ungubani na funa ngibe mpofu ngebe ilone igama likaNkulunkulu wami ileyo ncwadi kaDudu akona ukweba ukuphuma uze kade bejabulile nje wade khona ifonyo nje intshebe bebeyifihla ngefonyo bebeyinyangeni bebejabule befile bebeyifihla ngefonyo namhlanje konakele umuntu afika amphika uNkulunkulu eke ngifundele incwadi funda incwadi kaIsaiah 58 ngizoyiqala ku9 ngize ngiye ku14 khona wena uyakubiza kusabele uJehova uyakukhala ebese ethi bheka ngilapha uma ususa phakathi kwakho ijoka nokukhomba ngomunwe nokukhuluma ukubi umnike olambileyo isinkwa ngiyokubiza msabele kodwa pasopho ungalisusa ijoka umnike olambileyo isinkwa sakho usuthise othotshisiweyo khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebumnyameni ukuhla kwakho kube njengemini uJehova uyakukhola njalo asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo umsebenzi kaJehova kona ukusuthisa isisu nokumbesa inyama ngezinto ezibizayo kodwa ukumbesa inyama ngengubo yomphefumulo kuthiwa la uJehova uyakukuhola njalo asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo khona isikhathi la uzohamba khona ezindaweni ezomileyo masuhamba kuzona uzothola umunye hey khohlwa uJehova manje uhamba endaweni eyomileyo thatha la ithi ke lencwadi ummethemba ezindaweni ezomileyo niyobusuthi ngoba hamba noJehova aqinisa amathambo akho uyakuba njengensimu eniselwayo nanjengomthombo wamanzi ngithe kiyothi kunesomiso uma uyigcina imithetho ungalibeka ijoka lensimbi phansi wena ebusika impande zakho ziyodonsa amanzi ubonakale uhlaza kuyisebusika ngeke ulambe abavela kuwe bayakwakha izincithakalo ezindala uyozala abantu okuyothi ngisho noma ungakuthiwa oyihlo omkhulu babe ngenanto kodwa wena ngoba ubiza igama likaJehova imizi eyayifile yakini iyovuka ngoba wena uthwale ijoka lemphefumulo isho njalo lencwadi ubuye wakhe isisekelo seyizukulwane ezidlulileyo ubizwe ngokuthi umvalisikhala ngani ngoba uthwele ijoka lensimbi awulethuli wena uzoba umvalisikhala
baze babuze emndenini ngiyambona yena ukuthi engathi lo uyathakatha uma uyiNazaretha angasho ukuthi uyathakatha hayi ngoba ngesikhathi somvala isikhala bazothanga nisazivulekile kusho ukuthi babulawo yena wangikhumbuza mfundisi ngingakayi kule ndaba engifuna ukuya kuyona sikhumbuza abalaleli sikhona ku WhatsApp 060 465 0345 060 465 0345 WhatsApp number loyo ungathumela ivoice note noma ubhale nje umqhafazo bese ku Facebook uzosithola lapha kusikhumbule kuphakameni noma kwinana 88.4 FM siyambona usiyabonga Xolani Sangweni uthi silalele amen Xolani Mahamutsa hawu eMasgrave amen estudio ngikhona nginilalela siyabonga sibheke futhi lapha ya kwinanda 88.4 FM ngiyangindabona kunomshumayela ngazi noma usekhona yini noma usaphila wakuthiwa umhlongo la training ngikhonduzwe lento oyishoyo ukhuluma ukufika kwakhe kwebandleni lamaNazaretha ngelinye ilanga ukuthi wafika kanjani ngikule ndaba yejoka lemiphefumulo njalo ukuthi kunejoka esuke sithweswe lona uthi ke wathi eseyikhethile inkosi uthi wayeyikholelwa ngisathi ngathi kodwa nje kulamasonto angabe ngisalisho liphi isonto kodwa lamaKristu leli elingenamthetho laba bangenamthetho abathi basindisiwe yasiyenzeka ke indaba ke lokethathwa amaNazaretha wagcina esehambile wakhetha inkosi mayiseyikhethile inkosi waze yabhabhadiswa mayesebhabhadisiwa isikhathi senyanga yezulu akakayiboni inkosi inyanga yezulu kodwa usebhabhadisiwe nje wayikhetha inkosi shuthi lokhu nje ukuthi mhlawumbe inkosi yozayibone ngomhlangano ke unokuphambana nje akaqondani nenkosi kodwa ke ngila endabeni ayixoxayo uthi kwathi esekhetha inkosi waqala kwanomsindo ekhaya waxabana nezingane waxabana nonkosikazi waxabana nomakhelwane hayiwu inhloboni yento kanti le engifake kuyona mina kade ngikhonzela kahle ngingenankinga ngathi ngalanda lo shembe lo ngaqala nganeyinkinga manje ngisho ingane zami asazwani nazo umkami sesixabana njalo kade singaxabani la ekhaya omakhelwane semsebenzi senginenkinga nje hayi athi ngeke ngifuna ukumbona lo shembe ngifuna ke ngiswe kuyena konje sesikhumbuzweni ngesabathe ezayo senyanga ingakho nje iloku ibuya njalo iyasikhumbuza iloku ibuya njalo indaba zayo uthi ke ngase ngiya ngafe ngayithola inkosi uthi ngase ngifika ngilichaza udaba lami baba lokho ngafika la kuleli bandla ngakhetha inkosi wasechaza lolu daba sekwenzeka kanje uthi yasimbuka yamoyizela kancane yathi uthini mhlongo uthi ngaphinda futhi uthi yasihleka uthi yasithi mhlongo uyabona uma thina boshembe sikuthathile sakufaka emanzini yathi uma kade usahamba la emhlabeni uthandwa abantu bekuthanda bekukhulekela bekwenzela yonke into sase sikuthatha thina boshembe sakufaka emanzini waphuma bakukhulekela kakhulu khona kusuke kungalungile kuwena yathi hayi mhlongo ungakhathazeki yathi ubona kunomsindo nje ekhaya ingoba basaxhopheka usuyakhanya uyakhazimula uyabaxhopha bonke labantu abakujikela ingoba uyabaxhopha yathi hayi kuzohamba khambe ekudlule emhlongo uthi ngasukuma ngimuzwa lo muntu uthini ngahamba uthi kanti angithe ngiyophuma ngesango ngathi mina hawu utshalo ba ukuthi ngumhlongo uthi ngaqala lapho nje ngahambe ngiyibuza uthi ngoba ngimtshela ngaphela ukuthi ngusibambani kodwa ngithe mangikhuluma naye wathi hawu uthini mhlongo uthi ngampela kwahamba yaloku yehla lento ekhaya yehla kwabuya kancane uthi ke yini isizathu esenza ukuthi sixabane ekhaya phela bekungenamthetho ngingakabi iNazaretha bekuyikampunzi endlemini manje sengiyaqala manje ngithi ukuthi akwenziwa uthi bese isuka lapho ke inkinga hayi usuyaqala ingane cha musani ugqoka amabhluku phela
sesikanje hayi musani ukwenza kanjeni uthi usengifunda umthetho manje sengihamba u23 manje sengifunda indlela ukuthi cha uma sengiyakwazi ukubona into ukuhlukanisa into embi nenhle ebandleni kade ngikulona kade kuthi umthetho wabethelwa so yonke into nje mothe nje ngiyayamukela inkosi uJesu njengomsindisi usulingenile izulu uqedile manje sengiyahlukanisa sekhona izinto engiyidlayo sekhona izinto engazidli abantu sebengizondela lokho manje hawu wena kade sidla nawe nje ukuthi kade sihamba nawe usahamba endaweni ukuthi namhlanje wena hayi usunenkinga sesihukane lapho manje hayi manje sengumuntu oqhenyayo umndeni senginenkinga nawo sengiyawuchazela cha manje nenza ukuthi mina ngeke ngikwazi ukufika ngoba yisabathi nawe mawufika manje ekhaya awusakwazi ukuthola itiye cha asabasi phela uthi yabo nje wonke nje uqhokozela kusuka ekutheni sengikwazi ukuhlukanisa into ikaNkuluNkulu nezinto zeza ukuthi cha mina sengikhethe ikaNkuluNkulu manje ngiya ekuthini kuningi lokho emndenini ekutheni imndeni kuthi maku usuqalile waba yiNazaretha nabangani nabantu nje ungabona kuba khona uxokozela ngaba isekhaya kungaba isemsebenzini kungaba ikephi cha ithi inyanga yezulu ingoba uyabaxhopha usuyakhanya phela awusafani manje sekukhona into nayo ehlukile bekezela ke sekudingeka phi lapho ke imina sekufanele ngehlele ngenzansi nje ngibancenga abantu ngoba phela bona abayazi lento sekufanele ngibachazele ngibe nesineke ngingahluthuki ngawathanda lawa amazwi akhulunywa lo baba anginika ukuthi cha abantu kusuke kungasafanele ke wena kuhluthuka ehlela ngenzansi nje uloku bancenga kancane ubabonisa kancane ungavela ubalwise na ngoba kuzoba nenkinga ngikhunjuzwa nayini njalo lento ilento eyisho ngenkosi ilanga ukuthi kwakunezinja kodwa ifikanga yathi khiphani izinja bulalani izinja cha kancane zagcina ayiphelile izinja ekhaya nakhona ke lamonge eMnazaretheni izinto ezinye ungena bese ziba inkinga kodwa kancane uNkulunkulu ekhona ngoba uzoloke nawe ucelile uNkulunkulu uzoloke ufakile umoya wakhe kuze kugcine ku-understandeka ukuthi hayi kanti lento kanje abantu bagcine belalela wena bagcina futhi sebebuza kuwena ukuthi ayi ngeke asibuzeni manje ubhuti omdala noma ubaba omdala noma ubaba omncane noma umalume ukuthi into ethileke njoba nina namaNazaretha kwenziwa kanjani singakwenza ukuthi ngobani awuzange uvele ubabhozomele nje abantu angithi bayabona ukuthi wangena la kwakhona umehluko ithi ke lencwadi yeke ngiyiqedele lencwadi ngithe 9 to 14 ngiqala ku12 manje awuyisho ukuthi iyiphi lencwadi Isaiah 58 ngithe 9 to 14 ngiqala ku12 manje abavela kuwe bayokwakha izincithakalo ezindala ubuye wakhe isisekelo sezizukulwane ezidlulileyo ubizwe ngokuthi umvali zikhala nomlungisi wemkhondo ukuba kuhlalwe khona kunjalo musuyiNazaretha ithanya insizwa uSimphiwe Shembe men esanduleleni sencwadi ayibhalile uthi uthi leli Ijoka akusilone lamagwala uthi uma usathandwa ibona bonke abantu awukakalithwali leli Ijoka usho yona lento yasho inyanga yezulu uthi uma usathandwa abantu awukakalithwali lento futhi usaqamba amanga ngalikhuluma iqiniso uthi masubona uzondwa abantu khuluma iqiniso eke ngiqhubekeke uludumiso kohleke ubizwe ngokuthi umvali sikhala nomlungisi nomkhondo ukuba kuhlalwe khona uma ulubuyisa unyawo lwakho kuloyisa akhohlwa uNkulunkulu isabatha lakhe ngakuhlabatha uma ulubuyisa unyawo lwakho kuloyisabatha ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele ulibize isabatha ngokuthi intokozo nolungcwele luka Jehova ngokuthi lunodumo uludumise ungahambi ngezindlela zakho
ungawuqhubi umsebenzi wakho ukhulume ize khona uyakuzijabulisa kuJehova ngikwenze ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba ngikukhweze eindaweni eziphakemeyo zomhlaba ngikuphe ukuba ulidle ifa lika Jakobe uyihlo ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Isaiah 58 verse 9 to 14. Kukhulunywa la kuzokhulunywa ukuthi leli ijoka uma ungalibeki phansi. Mina Jehova ngiyokwenza ukuthi imize yayidilike koyihla abangalithwalanga ijoka uyoyivusa. Bese kuthiwa uvusa ikhaya. Indlela ezazenile wena uyoyihlakula. Uthi ke ungalingi ke ukhohle usuku lami mina Jehova. Ungakwenza konke kodwa ungakhohle usuku lwami wenza umsebenzi yakho ngalo. Hayi mfundisi sesikhuluma kakhulu ke ngibheke la futhi ngibuyele la ku WhatsApp wethu ngibuyele na ku Facebook wethu hayi le ncwadi ngizama ukufaka le ncwadi kaIsaiah njalo naleza ka ngiyifakile ku Facebook sengenzela ukuthi uma kukhona abayidingayo ngoba kuwe kwenzeke sithi sesihambile mhlambe sifonelwa abantu athi ha nginzwile incwadi ibithini manje sengivele ngibona ukuthi hayi kuba lula mangivele ngayifaka ngoba uzothi angithinta mhlambe ungangitholi ngalesikhathi kanti usuyayidinga lencwadi bese konakala izinto eziningi kanti mhlambe ubufuna ukuyisebenzisa nje incwadi manje kuba lula mangivele ngiyithathe ngiyifake la ku Facebook ukuze ukwazi ukuthi usheshe uyithole ngoba phela kuyenzeka izinto zinemoya mfundisi into masithinta uNkulunkulu ivele kudukele ungayitholi kade uyizwe nje hawu angisazwanga ibithini sithi siyiphindile nje kodwa hayi kuvele ngangeni ingcono mayibhaliwe ingcono mayibhaliwe ku WhatsApp wethu la nangu Wanda Hlophe uthi ngibingelele nayibeka kahle indlela yasezulwini nokwehlahlela ezwini lokwethemba umnikazi wemphefumulo yethu yazi nakhuluma amazwi agxosha isiqhwaga segiant esisibusayo nabubuyisa ubukhulu bukaNkuluNkulu siyabonga uWanda Hlophe kaSanti siyabonga Wanda uthi lamazwi akona amazwi ethu nami cishe ngathi lamazwi siwakhuluma akona amazwi ethu lamazwi kaNkuluNkulu impela yasigxosha isiqhwaga ngoba amazwi kaNkuluNkulu lawo esisuke nathi sicaphuna kona so sisuke sidlulisa nje lokho esisuke sikudlulisa bese ke sithemba ukuthi kuzosiphilisa hayi ukuthi kuzophilisa abalaleli kuzosiphilisa ngoba nathi siyakudinga lokuphila lokho okulamazwi siqhubeke futhi sibheke nala ku WhatsApp uthini WhatsApp la WhatsApp cha hayi sengiloka one ngithulayo ngithi ngiyabheka futhi hayi ngiyathemba ukuthi akekho engimeqile khona phela lezi zinto kunano load shedding ama message abuya hambe kancane hawu sengena inqwaba ama message kanti khona la bekubambeke khona hayi asiqhubeke emfundisi ake ngifunda amazwi kaDavid ngingagcini ngawafundile lapha kuSamuel 17 ngizoqala ku44 ngizobode ngiphelaphi uDavid esemphambi kwasisaga okufunala sibe naleso sibindi sika David nginikele leso sibindi sentombi kaJafete ngisho njalo kodwa ke thina sifune sika David esokuthi makuqhamuka impi kukhona abasihlebelayo bethe hey
saliso qabaqaba la uthi cha mina uJehova enginaye uza kunqobela. Umfilisti siqala ku44 17 siqala ku44. Umfilisti wathi kuDavide, "Woza nginike inyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho." Kusho Goliath. uDavide wayesethi kumfilisti, "Wena uza kimi ngenkemba nangomkhondo nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawuthi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli, oyeyisile. Namhla uJehova uyakunikela esandleni sami." uDavide mfana omncane utshela isiqhaqa ngadla nedi ugabe ngoNkulunkulu utshela idimoni elikhulu elineyimpondo. "Namhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namhla inyoni zezulu nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi zamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kaIsrayeli. Yazi yonke lenhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkhondo, ngokuba ukulwa kungokukaJehova, uyakunikela esandleni sethu." Kwathi lapho esuka amaFilisti weza wasondela ukuhlangabezana noDavide. uDavide washesha wagijimela ngasempini ukuhlangabezana nomFilisti. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe, wakhipha khona itshe, waliphonsa, wamshaya umFilisti ebunzini. Itshe lashona ebunzini, wawela phansi ngobuso. uDavide wamhlula umFilisti ngendwayimane nangetshe, wamshaya umFilisti wambulala, kodwa kwakungekho nkemba esandleni sikaDavide. Wayesegijima uDavide, wema phezu komFilisti, wathatha inkemba yakhe, wayihosha emgodleni wayo, wambulala, wamnquma ikhanda ngayo. Lapho amaFilisti ebona ukuthi iqhawe lawo lifile, abaleka. Abantu bakwa-Israyeli nabakwaJuda basuka bakhumuluka bawaxosha amaFilisti kwaze kwaba seGayi nangasemasangweni ase-Ekroni. Abalimeleyo bamaFilisti bawa ngasendleleni eya eShahara yimi kwaze kwaba naseGadi. Abantwana baka-Israyeli babuya eqosheni lamaFilisti baphanga ikampa. uDavide wathatha ikhanda lomFilisti walisa eJerusalema, kepha wafaka izikhali zakhe etendeni lakhe. Lapho uSawule embona uDavide ephuma ukumhlangabeza nomFilisti, wathi ku-Abhineri induna yempi, "Abhineri, indodana kabani lo mfana na?" Abhineri wathi, "Kuphila kwakho Nkosi, angazi." Yayisithi inkosi, "Buza wena ukuthi iyindodana kabani lensizwe." uDavide esabuya ekubulaleni umFilisti, Abhineri wamthatha wamisa phambi kaSawule ephethe ikhanda lomFilisti esandleni sakhe. uSawule wathi kuye, "Uyindodana kabani wena mfana na?" uDavide waphendula wathi, "Ngiyindodana yenceku yakho uJese waseBethlehem." Esephethe ikhanda lomFilisti, mfana omncane enqobile, ngenxa yokuthi wayithemba uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kaIsrayeli unginqobele nini. Kubalekile mfundisi ukuthi simethembe lo Jehova, simethembe lo uNkulunkulu. Kunzima Singabe sesihamba sekuthiwa nakho ukuthi ngala kanti sesimxoxa kakhulu ngalezi zinto lezi esizilandayo, sibe sithi thina siyayisiza kanti sesixoxa noNkulunkulu, ngoba khona izinto ezixoxa uNkulunkulu sithi thina siyamlekelela kanti sesiyamxoxa, simxoxa kakhulu bese vele siyeka nale zinto zethu, ngoba kuzogcina ngacaci ukuthi ikona kuphi uzogcina sesidumisa abantu kunokudumisa uNkulunkulu, ngoba sihambile sayakubona sibe sithi sikhonza uNkulunkulu. Mfundisi, isikhathi hayi ngibona sisekho ngempela. Sesingabonga nje komdala weinsuku, sibonge ukuzivusa kwakhe. Baningi abantu esifisayo ukuthi sibe nabo la e-studio, kodwa ngenxa yamandla yokuthi babe khona la akenzeki, ngoba phela baningi abantu
abazukuphakama baningi futhi bananezindaba ezithile kodwa ke siyacela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni asiphe sikwazi ukuthi ngenye imini sikwazi ukuthi kube khona nabanye esiba nabo la e-studio sabelane ngalezi indaba zikaNkulunkulu wasekuphakameni naye imbongi simemeza naye imbongi simemeza isiyamemeza imbongi mase uzwe imbongi isuke isisho khona ukuthi cha isikhathi sesondela mfundisi ngicela sivalelise ake sivalelise kodwa ningakhohlwa incwadi engikhulume ngayo uNahume 1 verse 12 noma bebaningi benamandla mfundisi JS Mhlongo inkosi yomusa isale nani Nahume 1 verse 12 hayi number 060 inumber 060 61 31 515 umfundisi Mhlongo hayi siyabonga uThabo kaSambothi lo inkosi mayivumile inkosi yomusa siyophinde futhi sihlangane ngesabatha ezayo inkosi yomusa mayivuma uNkulunkulu wasekuphakameni evumile kusasa 6 to 9 ntambama asilungiseni sobe sikhona neNdlovukazi uMapule kanye nobaba uDimbani uNdabento uFakameza bonke ke abahambayo indlela ngeindlela ngabuye esabatheni uyemsebenzini abagulayo inkosi zibaphilise abasemsebenzini inkosi zibe nabo nje lapho nje sibhekise khona inhliziyo kuyo uNkulunkulu asikhumbule siyabonga inkosi yomusa isibusise amen Kwala